Akariba Rwanda rwa Bulo wardini anatho Igembe North ni bachumiritie gutariria wagagia buria burintere ubobwezete nyuma ya maitha kwithukira nkanata ya mburi na gwitana ndethia nkurukia magana jathatu kiumia kithiru bakiaria. Akariba ni bamenerete utongeria bwa mubunge wao Julius Taitumu ni kireba kuga na kinyire ntere una ndege ya kuthingata ndethia ende atomba guchokia kinyemwe nkuruki ni bamenerete kambi ya borisi ya kintere uni untubwa kuremwa gukabira ndithia yu Marion Karugi na rugonoru. Kana theneji ntere cia Bulu ni kuo mburi ya kwimana yana ciethiru ikiumba wita kiumia kithiru na maitha yaraethiritwo ya kithangi kia Akariba wondi ya Mwathi Igembe North. Batwe twekeleru ni sabuta naraora bekurura mburi batweka bele barominga logo ya nyumba kwa au kwatweka woindo toteminyotora kana kinya guambuka nambi nondo kwena ndo bele beje baroma au na bakuroma ibayogeria mbori cionthe kaboli kaga tiarogete nondo kagaremero no eta risaji okwana yukumerete ritho aya atorera nyoro risaji uni muntu orathawa murethi ora ware ate kambori u. Kuringana na Akariba Bulu bariwa buru bateno karia bakimeneria mubunge wa Julius Taitumu na kuwa kinya nyuma yawe ukinyantere una ndege kenda kuthia tandethiji utikinyemo ya umbosoka wenene ndene yire twatakuthia tinyana nde na mwanga thaintona inyemo mburi cete mana 380 na inya ngwege ne kwenda zigwa githora gendege kamimbi imbi githora gendege na bio kana bi marara bimbera ntwaza bwetha operation ndi wale nimbi bi marara tira bi ara ngewe auto no watu bunge muno thaya antu bakoya bakalita mbori ndrene kambe batu tu ngonya batu baturita nyumba kinyandu kasio ngo batukurira no ntwara ko ya gumagambe akalita mbori twembara kuthamunya tauni mantu nyama nene buru yani tukiona anda tukona ito tutethia polisi asoka tukona kayo tukwateka nikayire kwingiria katuria ari batwe gutukari mwananchi na into byake thirikari guthiatira muntu ng'ombe cia kana mburi ikasiona tiji ne atia ibatiochokea muria ntunie batumukaria indare dasia na gaite kurithia muntu antu babonde twaria na rabo Rwanda ru na wita Rwanda ru amalane atwara riana rabo bondo ti muntu uri o nyomwe akumani ari Rwanda rekere kurithia to mbere na rua tumi ikona mburi ikwirika ni chokete uningo akishote mburi drone chokete na kinyamo nene na ari kono na nde aite na nde eta ndirwa na were no mburi na mburira aitia tukimenya no turire ari mbunge na nabati utukaria na akamenya ni ntu bietu inde akakaza no nene mburiri na wani chokete na autorombosia bariwa kambi ya borisi ira yakirwe nteriji nikenda yomba kwithro ikaria ndithia cio itibatethacia batwikire baukaria tonga bo mukandarathi uro ikandarathi ya kuthondeka barabara ya kuma Ndumuru Isiolo mwanka Mondogashi kambi ya kirware ukaria ng'ombe cietu na mburi cietu lakini mwanga thaini na gitiko ni muzaina yonde baria ba kareti ntobia muzaina nara kuria badia rongete bana muntu kwatri mauta mutani yo baria badirongane ayo kwatu mburi cietu tese kiure nyambi biota kororwa privaro bigana mauta muzaina thirikari yonde ratware ni yori muzaina utotethi twana no Bulu batunya kumamenya biashara otire teri ato bangegete security yonde yari ku ntukera mburi cietere te security ng'ombe rijwa mburi gaiywa MP wetu uri kuthai atutura ng'oatea no kakiriki abitu kwenda i plan na ture na ta eretie antu betu batethuka binkoromba thirikari antu betu bakathina batina livelihood batina mbia ta wendia ana skulu batina nya sibitaro te ndona nao na skulu tiri na inkoromba thirikari binkora nao ni kambie borisi na yongo eteno tedio ukethwa nibo bauturitira ngwe ouba ireti kwa deputy president antu betu batekete bekuya nao mantu aje security mburi iretire cielegene na kambi askari ara mburi iretire cionthe no tira coka hende katukwira munene turi guo ukethwa twamutumire eta wita irwindu igende kinara batwe 27 today no twamurita Reportera Weru TV wandini anathu Igembe North mbito Marion Karugi wa Kenya.